Tini sing 41 day sini sitting demonstration ni joto haimanjaknai sini ক্ষতিগ্রস্ত সম্মানীয় যত শিক্ষক এবং শিক্ষিকা বৃন্দ o sitting demonstration ni जोंनो ताइबो चुबानाय लामातै हिमै तंनाय जत थां फायनाय चिनि ताकुक तै बुकुक पुलिस पार्सोनेल जत व्यवसायी बृंद ताई जतनो आनो खानाय तंनाय आनी त्रिपुराबासिनी खाजानि ताकुक तै बुकुक जं नरकनो हायनो हाय जोंनो o 41 days गोबां मा सालरगै जोंनो नरक चुबाय तंमानि बागै जों नरकनो बोखाबाय खा बिसिंनि ngै जों नरकनो जतनो पाइफलेनि चिबाय आफार जाव tabuk kok to जों for the last 41 days जों गोबां मा kok khanaka गोबां मा सिनि बिसिङाव गोबां मा बक्तारकनि बिसिङै जों गोबां मा kok khanaka सिनि चाकरी थांयावैनो जोंनो चाकरी बाहायके थां रोखा 2017 after the judgment of Honorable Then Chief Justice Deepak Gupta judgment pronounced on 7/5/2014 ni yagulo जोंनो बाहायके ad hoc basis forcefully illegally without any justification जोंनो ad hoc basis slamka abuni yagulo in different intervals in different times जोंनो गोबां मजराव ad hoc extension rekha ad hoc extension ni yagulo ultimately on 31st March 2020 without any prior information, prior notice, prior show cause, any self-defense, abo sarano जोंनो terminate खालाय रोजाओका चुपचाप तंलायका कोरोना फायका COVID-19 होनै किरिलायनाय तंलायका अबो हायके चुपचाप बुंलायै तंलायमां without any other alternatives जों court of approach खायका हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट गोबां मा जागाव जों जस्टिस मानानि बागै कहीं ना कहीं जों जस्टिस तंगाना सिनि बागै कुबैनो नायज्य जिनिस ट्रुथफुल तंगाना होनाय जों एप्रोच खायका कोर्ट of विभिन्न समये तारपरे बंगलिया ताई जों सिनि माननीय मुख्यमंत्री नि थानियो चिनि प्रतिनिधि रहरै जोंनो 6 delegates नि यागुलतै जोंनो 2 months जरा रोजाओका 2 months नि बिसिङाव जोंनो जेकुनु कायसा पार्मानेंट सल्यूशन बा समाधान स्थायी इस्लाम रनानै होनाय गभर्नमेंट जॉब आबाबो जों मा लायलिया कक तो रै कलांखा जोंनो 2 मास नि बिसिङाव रै कलांनाय रोलायलिया मान लायलिया कक रोलायो रै कलांखा नबाराव फायो नबाराव नौरि थांगा कक आबुनि यागुलो जों 7 तारिख नि सिमि ताबुक सुख जरा थुया चाया करे गोसां माना तामहन तामो गोसां माना होनिया अबहायके आचुगलायै कष्ट खालायलायै सापुं हपुं थान्दा न सह्य खालायै जों ताबुक जरा
41 days जों सकबाय दङ अ 41 बिसिङाव 41 days नि बिसिङाव गोबां मा बरक आं थाजिं सामाहाय आइननि बेख्खा गोबां मा राष्ट्र नेतानि बेख्खा गोबां मा प्रतिश्रुति गोबां मा सालायमुं गोबां मा समालोचना आबोनि बिसिङाव जोंनो गोबां मा बरक बचुबाखा अबाहायङै जों तिनि 41 days of फाइ सकबायका ताबुक अ 41 days नि आगोल आं जतनि थानि कक थाइसेनो सोंना मुसुङो आ कक ओंखा जों साइमानो दिल्लीयावबो जेबाबे कृषक आन्दोलन चलि दङ आरोबो जों साइमानो जे बंनि आन्दोलन कायसा कुबुइ दङ होनै कुबुइ दंमानि बागैनो बरक ताबुक सुख जरा गोबां मा साल रोगै 2 मास कानानाय दङ बरक निजिनि नक नुखुं हक नुखुं नक हुक याकारै ताबुक पर्यन्त बरक आरो आन्दोलन खालाय दंलायो आबहायनो चिनि त्रिपुराबो कायसा ऐतिहासिक आन्दोलन चलि दङ चिनिओ ताई आङो कक जतनि थानिनो याफारिनि नाम मुचुङो आ कक ओंखातामो चिनि अ 10,323 नि फ्रेटारनिटी हबो चिनरबो कायसा कुबुइ दङ कुबुइ दंमानि बागैनो irrespective of who we are, irrespective of in which society do we belong, irrespective of which caste and category do we belong, we are volunteer ourselves and relentlessly help each and everyone. We extend our help to this depressed and deprived 10,323 teachers. Ango kok no sana musungo sini bisingo tabuk bo kubui tong ho kubui tong mani bagino जों tabuk joratei porjonto जों monchoni hoite जों yakayaku obviously there were times due to various circumstances due to our physical health factor our number might have decreased at certain point of time but that number that decreasing of number is not a constant number. You will notice in the coming days the number will rise to a considerable extent. It will rise to a considerable extent that no public, no citizens of this country and of the entire state will witness the mass support that we are getting from all the citizens of this state as well as from the country. Tine Ango kogno sana musungo sini bisingo tabuk bo kubui tongku there is a truth there is a justice there is a flame of truth that is rising within that is there beneath our heart that is why that truth is still prevailing among ourselves and we volunteer ourselves today tomorrow and in the future coming days this demonstration will prolong and we will prolong and prolong till we get justice on each and everyone's behalf. That is the promise I can give on behalf of Joint Movement Committee. In many a times, sana musungo chini kok baino, haipono waisa usu bukha musung yang kogi thango Ingrejiro. Buisuno sao ojiggo unqualified, bukha kaisa igu tongko ani tabuk porjonto. Unqualified অযোগ্য হনজাকা কেন ফুনুংনা মুসুং অনেক কিছু তলাং নি চিনি বয়স ন তলাং নি 10-15 বছর আগে তলাং ফুনুক দে তাবুংনি ফ্রেশ স্টুডেন্ট রক বাই ফ্রেশ ক্যান্ডিডেট ফ্রেশ রাই রক বাই বাতারি দে চিন আফরুন নরক চিনি 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 কোয়ালিটি চিনি ক্যালিবার চিনি ক্যাপাসিটি ন প্রশ্ন খাইদি বাট তাবুক after rendering service in state government 10 years, 15 years, 7 years, 10 years ni yagulo norok sengotamo khaijauka kabangma tokma roi ojogyo unqualified salamani yagulo sengnotaisa interview thani porikha thani fresh candidate oi porikha thani kabangma baike norok tabuk sengno baike proshno bodok chinno ritonglayo in that case ani 6 sense hao ang aboni uttor norok
o dorna monchani bisingtino norok mani thanai kobangma jorao norok salayo chakri norok no saboro CPIM ro CPIM কেডার রেখে চাকরি মাংখা তারপরে বিভিন্ন সময়ে নরক তামসা অযোগ্য সহ এমপ্লয়মেন্ট পলিসি ইলিগ্যাল বিভিন্ন সময়ে নরক সহ অবরক আবরণী দল নি বাগি নরক চাকরি মাংখা চাকরি মানমানি আগল নরক নি চাকরি তাবক কমাই থাঙ্কা নংনি চাকরি ও ইলিগ্যালিটিস দङ টেকনিক্যাল ইরেগুলারিটিস দङ আবনি বাগি নংনি চাকরি থাংপাইকা ও ভাইকে जों गोबां सह्य खायफाय दङ From the judgment of Deepak Gupta ni judgment ni pore 2014 ni sime जों tabuk point chini takuk bukuk song nor proshno ra khainai गोबां ma family pathetic ngai dङ uskang nor recently khana kana gold medalist khorokcha chini bukung barani bisingo university level gold medalist ST topper bini lakma chechengara khebo जों kemajak khable bono tangi kemajak जों bono sudu 10,323 ni a trademark ramani bagai simise जों bono tini kemai thangka o bhai ke kobang ma frustrated families kobang ma o bhai ke depressed families kobang ma instant example to tabuk bo chini bisingo 82 jona kobang ma life sacrifice khai thangka just because tamo जों borok no illegal जों borok no obahai 10,323 ni motha bodol honi saramai obahai ke life kobang ma जों kemai ma thangka tabuk point norok waisapano chinta khaide nai o 10,323 tamo bike chakri thanga tamungai thanga norok sia pangyan you simply comments what kaisa assume presume khayo kono sia pangya tangai 10,323 bahai ke phaikya tamgen ka abo norok waisapano proshno khaide nai kya sing representation rakha koyekdin age we have met the honorable director of education department we have asked him a question where is the generation of 10,323 teachers does he have an answer he don't have an answer we have raised a question on the honorable director once again where is our termination letter does he have an answer he don't have an answer we have asked the honorable director where is the reference that you terminated us does he have an answer no answer Hari there is no answer in anything there is no answer in the procedure of ad hoc termination there is the department did not follow all those procedures and how comes everyone start believing that we lost our job because there is illegalities in the employment procedure likewise few days back on 12 January 2020 again we have approached the education secretary we have asked the same question once again we have asked the same question again to the honorable secretary of education department the topmost bureaucrats of Indian democracy bureaucrats IAS officer she doesn't have an answer she don't have an answer she don't know where is the generation of 10,323 teachers she don't know where is the termination letter she can't reply to one question that we asked that we the joint movement committee asked to her instead she left aside everything and took our memorandum and came with a promise that on 16 that was supposed to be today that is supposed to be today she will be replying to us we are expecting we are hoping we are eagerly waiting reply from the Secretary of Education Department Government of Tripura now it's already 1 o'clock the first half is almost over
And till now we are waiting reply from the education department and also from the state government. Where is your procedures? Where is your rules? Where is your norms and regulation? When we were appointed, we did not get our appointment on common notification or on the notification on the website or any government circular or any government common advertisement or common government notice. We got our appointment through post office, that is addressed individually to each incumbent, to each employee. That same procedure, why don't you follow in the termination procedure? The state government and the state administration, education department especially, did not follow the government rules and norms of termination. Kaisa common judgment rahi rekha, kaisa common notification rahi rekha department ni website o apuni anusare norok jongno terminate khalai rekha. Abo sadharon civilized borok jongbo mota-moti sio ain tamo norms procedure jong sio jong abono ki gosina hamanai jong bar no all sitting demonstration ni hoite jong bar no প্রশ্ন খাই দङ to the department তাই যিনি সোসাইটি যতন জং প্রশ্ন খাই দङ ব জাজমেন্ট নি অনুসারে ব জাজমেন্ট নি মুলে ব সার্কুলার নি মুলে ব লাইন নি মুলে ব রেফারেন্স নি মুলে নরক জং অবাই কি টারমিনেট খালাই দङ টারমিনেশন ইজ ইলিগেল जों एक फार्स्ट डे बो साबो ताबुक चिनि टारमिनेशन इलिगेल होनै न जों वान सबै दङ. That is why जों tabuk point जों मंच याखायाखौ मंच जों याखाया जेफोरो जोंनो टारमिनेशन स्पेसिफिक क्लेरिफिकेशन जों मान्य साक पर्यन्त जों याकारग्लाक tabuk point जोंनो केबो एक्सप्लेनेशन रिमेखौ आबुनि बागै आं जतन through this demonstration I'd like to air my voice to the education secretary, education director, state government, state administration and everyone. Why is our queries, why is our doubt still not cleared? Norakasana confidence in sakri thanga clarification ready. Boy angelo bonto high reference so tamaka chakri thanga norakabu clarification ready no. जों ताक पर्यन्त from the very first day जों ताक गो बार प्रश्न जों सोङै दङ रिप्रेजेन्टेसन रहका yang डाइरेक्टर सेक्रेटारि जतबान मालायका ताक पर्यन्त जोंनो केबो स्पेसिफिक क्लेरिफिकेशन रियाखौ माइना माखा सालायो तम अदल चाकरि थाङो इलिगेल एमप्लॉयमेंट पॉलिसी इलिगेल कत किछु इलिगेल होनै साइट दङ आरे 2010 2014 नो सिमिचन चाकरि मायाबले ओ भाई or same recruitment policy, same employment policy 2003 ni simising mani phayo 2005 post graduate teacher tabuk bo chakri khai dong 2007 tabuk bo borok chakri khai dong baksa elevated to headmaster ngi thanga borok nokno illegal hinia jara 10/14 manai norok bongno simi illegal hono 2012 to tai ke batch borok sini pore se mano RT implementation ka NCT guidelines joto kisi implementation mani yagulo se borok mano bongni fruto TET bo chalong ka borok apuru sakir mano jengle TET ni sekang RT ni sekang NCT guidelines implementation ni sekang jeng sakir mano abuni yagulo se sini ke illegal bongni ke illegal ya kebang ma technical errors dong or kebang ma errors dong errors no rectify खाने बागै जों बार state government जों approach खाइ दङ but state government tabuk bo बुजिया आबुनि बागै खाजानि ताखुकtai बकुक स्पेशली जरा सिनि दफा हामक्राय बदलनि मथारबनो आं आबनो कबकना मुसुंग नाइने फेदि चिनरो चिनि दफानि बरक tabuk पर्यन्त जों more than 3500 बरक टंग टंगु काइसा generation gap ngai थानाय
তাবুক নিও কয়েকদিন আগে টেট সারকা কত কিছু সারকা আরো লেখাই নাই দি চিনি বড় কয়জনা চাকরি মান আরো ও জায়গাও जों 3000 एबाब बरक दङ दफा हामग्राय बदल दफा हामजागनाय मथरनो कबगो फाइदि नाय फाइदि सिचुएशन ना स्टडी अंडरस्टैंड खालायनाय दि ओ जागाव इनोसेंट बाबे जों स्केप गड खालामै रजाक बायखा गोबां मा टेक्निकल इरर्स दङ जों साजनि साइ साबाया जाजमेंट चिनि यागो जतनि यागनो दङ जों रिक्वेस्ट खायो स्टेट गभर्नमेंट बा जारा इंटेलेक्चुअल जोंनि समाजनि जतरंनो डिबेट फाइदि जोंबाय come in a common platform come for a debate we are ready जों टेक्निकल इरर्स ब जागा दं जों फुनुगेरि मानो आगिनि जाजमेंट टु बि दि प्रेजेंट जाजमेंट सुप्रीम कोर्ट जाजमेंट जतो जाजमेंट टु दि गवर्नमेंट नि काउंटर एफिडेविट गवर्नमेंट नि मिसलेनियस एप्लीकेशन गवर्नमेंट नि इंटेलेक्चुअल एफिडेविट गबामा दं जोंनि यागो प्रूफ एज एविडेंस where we can prove that चिनि चाकरी कुथाव একটা সেন্টেন্স पर मेंशन खाइजाकरै जे 10302 नि चाकरी थांका हनै ओ भाई irregularities errors गोबां मा दङ which need urgent rectification aboni bagai जों जतनो कबगो फाइदि जों माय फाइदि come in a public forum let's go for a debate let us find where lies the errors let us find where lies the technical irregularities जों रेडी तंगले ताबुक पर्यন্ত কেব ফাইগলা বাট উকুল উকুলকে সালায়া চাকরি থাকা ওদের চাকরি চলে গেছে আরে চাকরি চলে গেছে বাইকে থাকা নরকে ভান প্রশ্ন রাখাই কে राजनीति फायदा एडभान्टेज नि बागै गोबां मा जराव गोबां मा टुल इन्स्ट्रुमेंट टुल हाके सलामै तनो 10323 टीचर्स नो जों जतनो बुजिब्लाबो बिसाइड्स पॉलिटिक्स किसा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड नो वान सुगै नायदि नरक वान सुगै फाइदि जतनो न साव वान सुगै फाइदि आबनि बागै खाजानि ताखुकतै बुखुकसं ताबुक बां जत चिनि तिप्राबासि जत खनाय तंगाय आनि खरां रंनो अबनो कबगना मुचुंगो खरां टिसादि जों अलरेडि मास मुभमेंट मास सापोर्ट जों ताबुक बो मानै तंग हाइफानो ताबुक पर्यন্ত যারা বুজিয়া नरक ना आबनो कयना मुचुंगो साइमाय हांगाके किसा वान सुगै नायदि जों बाय जोंनि परामर्श खायदि जों एक्सप्लेनेशन रनानि बागै सालब्रुम ब्रुम जों तयार दं गोबां मा कैंडिडेट अरो दं चिनि बिसिङाव ताबुक बो आं आगिबो बारबानो साव डाबल एमए नेट क्वालिफाइड पीएचडी क्वालिफाइड ऑफ हाई कैंडिडेट गोबां मा चिनि बरनि बिसिङाव दं जों आगि गवर्नमेंट चाकरि माय हांगाके गवर्नमेंट जॉब जों माया हांगाके चिनि फ्यूचर बो जागा ngै तंगै खामो किन्तु नों जोंनो ताबुक 40 years approximately 40 years 40 বছর अब हाई जरा रग नोंसोरनो इंटरव्यू फेस खादि एग्जाम्स न ताम परीक्षा ना कि रिजाल्ट ताम कि रिजाल्ट अब हाई ताबुक अवस्था प्रश्न सोंगाके आबो आई थिंक आं जतनो न साना मुचुंगो स्टेट गवर्नमेंट न साना मुचुंगो जत इंटेलेक्चुअल न साना मुचुंगो आनो 10 বছর 15 বছর आगे नरक आनो रही रहदि आफुर नायदि जिनि मेरिट्स जोंनो काउन्ट खायदि आफुर जिनि अवस्था बबो हाय आबोनि बागै ताबुक बो आं जत चिनि ताखुक खाजानि ताखुकतै बुकसनो कबंगना मुसुङो कोनो खा थैनानि करै चिनि मुभमेंट चिनि डेमोन्स्ट्रेशन जों मा सपोर्ट जतनो हयतो बाक्सा फिजिकली नुकजागिया बाट मेन्टली मरेली जतनो इमोशनली जों बाय जतनो जोंनो सपोर्ट खायतङो ताई ताबुक पर्यন্ত যারা फायाक चिनि बिसिङो যারা 10323 टीचर्स रक बंगनो बागा कबगमु खबर नर नामुचुङो खा तैनानि करै फाइदे जोंसिनि नायज दाबि माया साक till we get justice we will not be leaving this place आबनि बागै लास्टली आं कायसा जतनि बखानि बाचारनानि बागै आं कायसा कविता जतनि बागैनो सायकलाङानो अब the name of the poem is persevere to all my 10,300 teachers I would say from the dais of the joint movement committee not to lose your heart not to lose your hope not to lose and not to be distressed depressed we shall overcome
We will sure win. We are on a correct platform, and we will not leave this place unless or until justice prevail in our side. That is why my humble request to everyone, don't lose hope, don't commit suicide, don't consider that you all are a failure. Joint Movement Committee will be there from the very inception of our movement, and I can assure you that our movement, we will stand alive, and we will be there till every single individual of 10,300 teachers group get justice. That is why for every one of you all who are sitting here and who are watching me, I would recite one poem for each and every one of you all. You kept your head above the water. You knew that from the start they would pull you directly under if you do not swim. You forgot, you fought off their vicious hands, trying to drag you far below. You continued swimming through the icy water, ever slow. Though they clothed your body, leaving marks upon your skin, you made it to the shore while they drowned in all their sin. We shall overcome, and we shall overcome someday. Thank you once again.